Setiap orang yang masuk my house semua tanya, ni flooring apa? Okay. Oh my god! Hai, recommend sekejap. Tines Mokhtar. Halo. Okay, Tines yang sebelum ini yang video I ada tanya you tentang kita punya servis mah. Sekarang sudah pasang betul. Sekarang pasang, after that you punya rasa macam mana? Macam apa yang I expect sebelum ni lah, Yeah. you know, because you ada tanya I sebelum ni like macam mana I boleh trust the twins floor untuk Yeah. buat my house. Yeah. Because I know you guys going to deliver macam nampak lebih modern, nampak rumah jadi luas macam studio, macam showroom yang sangat modern. Inilah hasil dia. Okay. Exactly apa yang I bayangkan dan exactly apa yang I dapat, you know. I sangat-sangat berpuas hati and I sangat-sangat thankful the new size is in my house. Sampai masuk Malaysia Book of Record. So ini design dengan itu model kamu suka tak? Sukalah. Betul-betul sukalah. Suka, betul-betul suka. Sebab sebelum ni is exactly apa yang I nak. Cuma bila dia saiz besar, dia punya joint lines lagi kurang. Yeah. Dan lagi nampak spacious. Okay. Nampak macam a different type of ni. Setiap orang yang masuk my house semua tanya, ni flooring apa? Okay. And then bila I cakap SPC, ada saiz besar macam tu. Ini betul-betul. Serious. Every Terima kasih. orang, even bila I letak dalam Instagram pun orang akan tanya, ataupun social media orang akan tanya, flooring ni flooring apa? Wah, thank you. Macam ni I banyak happy. Okay. Ya, betul. Okay. Tak payah nak cakap banyak, Yeah. tak payah marketing banyak-banyak pun. Orang tengok pun orang dah tanya. Kita tak payah cakap, ini Queen's Floor SPC baru, tak payah. Terima kasih. Okay, sebelum makan dalam mall, kamu kasih kita berapa makan? Bagi I 9 out of 10. Kalau nak cakap perfect, memang nobody is perfect, no product is perfect. But for me, 9.10 is the best already. It's the best in the market. Terima kasih. Selamat Hari Ramadan, selamat Hari Raya. Every step, everywhere.